Manjarai kom sai khia tumpen har ghar tiranga puthak ar muche jenga sai ke dengpon. Delhi Karbi Students Association atumpen ar pukimi kachebakpon. International Youth Day pen pacheton ponsi drugs lapen HIV/AIDS aputhak chirok togamai ke pamanpon. Pinyada pa birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arjuponik tha. India angkang pialong har ghar tiranga pathe PN pen breakjam adimalong sitami ar muche jenga sai dengpondo. Lason thak thaksi kidamtang pai ni pai cricket homar ni sitami manjarai kom sai khia tumpen chepatir pi ponsi manja hi thiar do along har ghar tiranga pathe PN pon pen ar muche jenga sai dengpondo. Laso along manja hawaralong breakjam ay school of maratum lapen lothan bang pi bang phu lapen manja hawaralong rat cyclem bang phu bang piatum labang so sai long chirap cheto dunsi mesen pen pachun pon. News report KTV News. Lokachar dampen Delhi rong supialong boha ki doda makar biri soi jangatum Delhi Karbi Students Association ajakong ansuse ka pangtang pon chujia phanpura ar pukimi kachepek ponamai peman pondo. Lokachar dam phan mithangalong richi otekangsi Delhi rong supialong boha ki dodam Karbi risoi jangatum tami mithang khai phan kacharai kom thekjia phan lapen kachelang dun thekjia phan lapen kidu kisun kido ans tami kacharap seroi thekjia phan pu mathadamsi Delhi rong supialong kido ana Karbi risoi jangatum chingrum pet pen chingri ponsi Delhi Karbi Students Association ajakong kapat thekjia phan arpu kachebak amai ingni ponsi arpu kimi chepek pondo. Labang so ar pukimi ka chepek pon along maipu anghoi bidia independent ponsi dun maipu senso inti katharpi chunbang romes teron is therong pipi spokesperson Franklin Rongpar di hinrimbang kolpona phangchu piatuma phansi chedon sarpen arpu chepek ponlo. Delhi Karbi Students Association atumpen Delhi rong sopialong kido ana Karbi atumpen kido kisungpen kacharap seroi jia phan lapen kapre kasai amodo ansdami bidi sore kachipi choi seroi thek jia phan pura labang so sai deng pondo lapen labang so sai pachun ponalong Karbiang long arat kaching hon KACCM Dr. Tuliram long hanga kirap pensi puthot Delhi Karbi Students Association pangtang pon thulong lupusi lokachari dampen boha kido tam Karbi risoi jang atumpen Delhi rong sopi pen pherang kya phan birtanang pali. News report KTV News. Assam State AIDS Control Society Thihek pen ASACS atum saikideng ponalong Karbianglong District Administration atum chepatir piponsi Bokajan Subdivision ang kanga Pharman Bokajan Jin Baba Higher Secondary School ahemalong drugs lapen AIDS aputhak RD dojot pen kachirok tok kedo thekjia phan meipa do ponsi ke pachini pon. Kedam tang pai ni pai krehini ani ada por phaisir kep apor malompen Bokajan Jin Baba Higher Secondary School ahempen Bokajan rong sopiarlo sominder risonim so arani mate International Youth Day men pen school lokacharli risoe janga tumpen drugs la pen HIV/AIDS aputhak kachire thekjia phan kachirok tok armu kachijeng padopon. Aduntu jaimeka teng pen Jin Baba HS School ahemalong isi radame ki paman ponalong Jin Baba HS School thanbang ake hoy Horesbar Bora pen kachepahem phupon amalong chitongdun aluhia tuma phan thanbang Pulostia Sarma pen pachinia por enpon.
Alohis are Poman Pen Karbi Anglong District AIDS Control Officer Dr. Sanjit Sarang Phangsa, Resource Person Dr. Longminder Timung, Bokajan Block SDM and HO Dr. Devaraj Diuri, KAC Principal Secretary Pen Dipanjit Baruatu, Chetongdun. Malong Chetongdun Alohia Tum Pen Drugs Cholote, Virdeji, Chethi Dingde Lapen, HIV AIDS Akiso Pen, Kachiri Nang Begja Pan Lapen, TB Akiso, Hepatitis Akiso, STI Akiso, High Hui Pen, Kachiri Thegja Pan, Klarda Pen, Thanpajir Mipon Rinti. जिसके हिसाब से हम लोग देश को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, पिछले वर्गों को हमें आगे बढ़ा सकता है, ये भूमिका हम लेना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं लेंगे तो देश को कैसे हम सुधार करेंगे। जब बिगड़ते हुए हालत जैसे हम ड्रग्स लेने के बाद होता है, ये होने के बाद हम लोग का देश को जो आगे बढ़ने का जो चांस था वो चांस थोड़ा बिगड़ जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हम लोग को बंधु के साथ, अपने दोस्ती के साथ, हम लोग ये दोस्ती निभाने के साथ ही साथ हम लोग शिक्षा देने पड़ता है, जिसके तरफ से हम लोग कई जो अनड्यू चीजें हैं हम जाने नहीं चाहिए। ये जो है नशेली वाले प्रोडक्ट जो है वो चीज हम लोग ये Lapen Dr. Longminder Timung Pentami, Video Projector Akira Pen, HIV AIDS Lapen, Drug Saputhak Arjan Paklang Ponsi, Risonim So Atuma Pan Thanpari Ponlo. Green notes বিলাক চলি থাকিব এই ডিগ্ৰী গ্ৰীণ নোটছ বিলাক মাৰিব যেতিয়া লিক এণ্টিঅপেথিক বুলি আমি কওঁ দেন মুখত ভিতৰত আলচাৰ থাকিব আৰু HIV positive pregnant woman may give birth to healthy HIV negative baby. Lapen Anparta School Lokacharli Nimso Pen Kikan Paklang Pon Lapen Guwahati Ma Pratima Silpi Samachatum Penta Drama Pen Ajok HIV AIDS Lapen Drug Saputhak Paklang Ponsi My Misen Pen Pachun Pon. News Report KTV News. पिनिया बेरटा के लांसी कांगटोन पन इकलो दो मिथक में कार्डो